així? Com ens fa que dius que fas castells? Doncs no sé, deixa'm pensar. Ara en tinc... Doncs la colla em sembla que l'any que ve em fa 25. 25? Doncs sí, jo també ja em farà 25 que em faig. Tota la vida això fent castells? Porto més anys de la meva vida fent castells que sense fer-ne. I durant aquests anys sempre has estat fent castells? O hi ha hagut algun període en la teva vida fent castells? De fet vaig marxar un any a Anglaterra i els 2 embarassos que he tingut doncs potser he frenat una mica la meva activitat castellera, però sempre he estat en contacte amb la colla. Sempre he sabut quins castells es feien i en contacte amb tota la gent. I quan no has estat en contacte, quan has marxat a terra o ara? Estàs lluny dels castells, es troben a faltar? La veritat és que gens. Soc lliure de fer el que vull els dimarts, els divendres, a les actuacions no haig de patir, cada diumenge puc anar, ara podem anar a esquiar, podem anar a córrer. La veritat és que és un dels motius pels quals he volgut marxar de Catalunya, per poder-me allunyar de la colla d'una vegada, estic bastant cansada. Dels castells, cansada? Dels castells i de la gent. Sí? Molt. Necessito un canvi, ja. I eren dels principals motius. Però ni aquest any que fa 25? Quan estàs cansat. Ni xics, ni minyons, em van arribar missatges que si 4 de 10, que si xics descarregant la torre de 8. Res. M'és igual. Hi there. This is Mrs. Nilsson from Utah. And I have to tell you, Maria, she came here to join us with our teaching in our team about August, I guess. And the first thing I learned about Maria is her human towers. And I was like going, what the heck is a human tower? I didn't even know. So she showed me her pictures and I see how cool it is that she's part of a human tower. But the thing that's really funny is I know she misses it so much. And we saw her outside trying to climb up our building because she misses it so bad. I don't know what we're going to do with her, so please come and visit, help her build her human towers again. Bueno, pues llevamos conviviendo con esta familia catalana 5 meses aquí en Estados Unidos, en Utah, y en los 5 meses les hemos visto hacer como 12 castellers en todos los sitios que vamos a ir a visitar, porque siempre vamos juntos. Hay que hacer un casteller en todos los sitios. Hay que ir a la catedral de no sé qué, casteller. Vamos al cañón de no sé qué, un casteller. John, sujétame la mochila, cógeme a abrir, sujeta a la niña, hazme la foto. En todos los sitios hay que hacer un casteller, en todos los sitios. Yo ya estoy hasta los cuyons de hacer casteller en todos los sitios. Ahora quiero hacer un casteller en la nieve. Que hagan un casteller en la nieve, a ver si un poquito de suerte, bueno, pues tropiezo o algo así y paramos de castellar. Well, I've known Maria since the beginning of school, about 2 weeks before school. And I can tell you that all she ever talks about is these human towers. I mean, she has them up pictures in her classroom. She talks about them all the time. That's what she did for my birthday. Her husband and her daughter did a human tower, and it was like, what? That's my birthday present? Are you kidding? So I don't know what to say about these human towers. They seem like a waste of time to me. Who knows? ¿Por qué la señora cocina siempre tiene que hablar de las torres humanas? Siempre hablamos todo el día, ya me estoy enfadando. Ya les dijimos que pare y no para. Ya quisiera irme para la casa para no estar escuchando esto. Además, D'acord, ho reconec, no puc viure sense els castells. Tu que pots?